Muthenya Jwanarua michemanio ithatu minene ya gisiasa ni thithikite Rais Ruto akigwata ugeni atongeria ba county ya Tharaka Nithi garune ya Rais Nairobi, nawe munini wawe ariungirwa ni biashara banini ekuru kuma county ya Meru na kio kiama kia DCP yatumiria ati gikarungika aroirikirite bionde county ya Meru na Tharaka Nithi mwerekera Jomantu Jonthe juri kithurano ni kinene kia 2027 kiria gitigerie miaka 2 na ntuku 8 kiuria kiria kinene nandi ni kethirwa kurikio kia mukenya wakawethere kirio kirindwaria iji kana ni asiasa ba nobo bagwichwira unene na twanya twa utongeria obure ntuku igweta no asiasa nabo bakongera katharikire siasa ciao iria bambiririe nyuma ya gutonya itene biria bari nabyo kagiteneka ni kumania nabo nikio utuku Bwanarua tugukuria kwethirwa ni unganirine ndwaria cia asiasa iria bakwaria cia 2027 ni kuigwa unganirine ndwaria cia asiasa iria bari nacio cia 2027 tutumire maoni jaku kiri namba yetu ya SMS itina mari niyo 23578 kana waranirie na twikiri mitandao yetu ya ukinyaniria turi live kiri Facebook yetu Weru TV, YouTube na kiri mutandao jwa www.werudigital.co.ke kana o download app ya Weru Digital kiri Play Store. Amana ntituiria nkureterete ndi DP Kithure Kindiki kwamukira ekuru biashara kuma Meru nja kwawe irunduni aria ataririte mibango ya thirikari kiri ya Meru. Rais Ruto gutumiria wakibwa ndagata ya Nithi kugakinyanira mbere ya 2027 onde atongeria ba Tharaka Nithi bekite gikaro garune yawe. DCP party ikarungamia candidate bonde. DCP kuga ikarungika aroiri baite bionde. Tukagutariria kinyamara gya kariba karani barebetaga kuraja kuona ntanta iya ruji. Muonanirio toma thitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya akiama ba DCP rwangirwa Meru batongeretwe ni mithikale nturi baugite kiama giki gikarungika arwirite kiritwanya tunthe twa utongeria kauntini cha Meru na Tharaka Nithi. Wakili Mugambi Manyara uria gwakagita ethirite akiringithanwa na kiama kia Mbas no ritie Ameru kugwata mbaru kiama kia DCP gukioneka taka ambiritie kugarura ngari ya siasa. Baugite mworoto jwao ni gutigira Rais Ruto akumaruka kiri utongeria. Muthuri Muriuki ni agutwambiria. Muthenya Narua batirimene obisine jeka maka DCP endene county Meru mubatongeretwe mbangania munene wakiama giki no mithikari nturi na kiama kia DCP ibarikitio utumiria ade bakethroa bakirungika asiasa kirite bionde ndene county Meru na county Tharaka Nithi. The position we are taking as the DCP party na turi Tharaka Nithi na Meru, DCP party ikarungamia candidate bonde baite bionde ndene ya counties yetu. So kada kuri muntu kuthwania ati party yetu itirungamia MCA kana itirungamia senator kana itirungamia governor woman rep ite bionde bionde bikethira bikiringirwa kura. Take it to the bank that DCP will present its candidates for all the elective positions in Tharaka Nithi and in Meru County. Kemesemna juju Mugambi Manyara oroba mwe bagwetwa gitike otongeria no ndekana kreten ko bia DCP agwanande bagatonya maturene kutambia nkume kia magiki. Tukathiuruka the two counties twin very soon. Tuge popularizaga kiama giki gwitwa DCP
tukathiuruka tuchemene na wananchi na no tukiama giki gya kusikiza ground itukwenda usikiza ground kana itukwenda uthikiria maoni ya wananchi kenda bomba gutwira ora bakwenda kwathwa no tongeria bura bakwenda bweja 2027 na tukasopota na twinde twitayari anytime tugaite the ground twategere inya gikithomo gitu tutikumenya mbere kana nyuma twategere inya antu bara twathurire beta parliament utwe waraia na ndi tutije kithe they are present kana they are absent. We have members of parliament, but they are all quiet. Ntukwikira tujite ko witness na ibuije imbachi cha shukuru cha kweneka antu irundune beta koromwa ngirijere kenda bamba ko koringaringera thirikari mpe lakini bachoka ndeje bakinyithiru anthe antu amwe bakena mana maguru no ntu barabara na chichi athukire. In any case mtu irundune neje ndeje eja turetere maendeleo jara gutukuchiria kuma ke thirikari MPs betu na abwe Jeni bwatabuga kitha abu inyeretwe uga ni bu inyeretwe bweja ndeje twitaniria ngoge mithikari nturi akiyo mortho joka gitaka ni gutigira ati mbaukarithia mutongire mugongo mbi president akiwa hatu tutia agenda na tutikuwa ni atatuite kuthithia kana kwethira akana na etite ngwithika nuyi waku cugoi na miunde mingiro nyakuite ndiye so iwoka mwana ukwenda wita twana nonto akenya bakwania tariki 10 mweri wa 8 twakinya na rakurene twarikia kuthiria agenda yo kwania nonto tie kithomo kitibu orio shashi uchiondhe iteku waku nonto rio security is a problem nonto iwe problem mpara nira shoke nonto iwe problem so our priority number 1 ni uwe so once uwe ukwana then problem cha Kenya 50% ikwa sorted na Kenya bakethira bairende kubanga mantu yo yange amana bubu augabara bakubinga thirikari kagita gatekuraja baketha bagitumiria ora baketha bakigwata njara kuchagitika mutongerio mugongo. We are going to give this country one presidential candidate to run against William Ruto. That's the commitment I want to make because I sit in the committee up there na antu batuikira haraka tutikwenda candidate wetu beta gwikiro itilie na araura birikira mbeta kinya katwite pole pole. Muthuri Muriuki wa TV mutijoka ngangi. Dr. Julius Migosi Ogamba uria niwe minister wa kithomo aja Nthiguru nene akinyite ntere Chelembene Tigania West na aria ekirite igari ya musingi kiri murandi jwa miako mwanya chukurune ya Lembene. Dr. Migosi ni atariritie mubango jwa thirikari ya Kenya Kwanza gwika mitaratara ya gitumi gutigira mathomo ja university neza gukinyanira kinya kiri aritwa baraba umite nja itigu chumba miako ya chukuru engineering njeki ni kambuni ya Safaricom aria banenkanirite mungana jo milioni 35 John Thega ni aguturetera rugonoru akiaria muthenya wa imunthi ntere Tigania West warira nkuyanio cha mathomo ma university ithieta na mbere Nthiguruni minista wa kithomo wa Nthiguruni Dr. Julius Migosi natariritie barita thirikari bathieta na mbere na kugarura mitaratara mwanya ya kithomo kenda gutigira aritwa bara bakuthi university batikumba kuga bakiangaika bunene kiri mantu makonenie na marima bisi. And that's why as you've seen these last few days, issues relating to capitation, we've worked on it, and we're working with Parliament, we are working with the Treasury to ensure that come September, during Supplementary 1, those shortfalls are bridged so that we can have our capitation reach the target that is under the policy. Just last week, we were able to work with the institutions, with the universities and the stakeholders in the community, and we were able to reduce the university school fees for programs from between 15% to 40%, so that when now we utilize the new improved MTI, the cost of the university programs is affordable, so that no student, no child is left behind because they do not have the resources. Imeario arutita kagita gwikira igare musingi kiri murandi wa miako mwanya cukuru ya primary Lembene na Joseph Ogutu uri mutongere wa kambuni ya waranira Safaricom augeta barita kambuni eno batetheretie murandi uyo na chiringi milioni 35 iria kuiga tethera bunene kiri mutaratara wa mathomo makindi. We are going to put a science and ICT lab fully equipped
We are also putting in a new admin block, which consists of the head of institution's office, an accounts office, a reception area, a staff room, so that the teachers have a good environment to be able to prepare to teach our learners. Now, an ICT and science lab is a key feature of the improvement program because as a technology company, we are committed to ensuring that our learners are properly equipped with digital skills to be able to contribute to the digital economy. Warira no rutere rwake mubunge wa Ntere Chatigana West Dr. John Mutunga na Felicite Nkirote Biriri urimo karirigite wa ya City System bauriti kundia mwana kambuni chingi utigira ni kuthingata mugwana no toyo kenda mantu makithomo magaukira guntu mwanya Kenya. So this support to education cannot be taken for granted. So we are very grateful as a community and as one of those who are participating in development of infrastructure for education. I believe this is a major boost even to the little that we put under the constituency's development fund. Menya thirikari bukomenya tumba kwitha ina mbeca cia kwana cia kubuithia mantu era yonthe tukwenda ibu kuona budget cia tuchithara china deficits na itokuwa kinya the other private sector companies nyabo itobakaribisha Meru na itobakaribisha participate in the development of this country. Kiripotera ndo cia Weru kuma Ntere Chatigania mbeta wa John Thiga. Mubunge wa Imenti North Raim Daud ni amenerete minista wa kithomo John Mbandi akiuga kuka kuthukia ngugi ya thirikari ya Kenya Kwanza ni untunaize ageta guchwa giti kiongabana Homa Bay kiri kithurano kizite. Bobo ni nyuma ya Mbandi gutumiria ati thirikari tina kigina gya kung'ana ya kurungamira kithomo onto buretete murutira jo munene nthigurune. Raim augite kuri na mbeca cia kung'ana ire cia kurungamira machukuru na igerio na kwa wachiari pakaigwa hugua nithuranirite riboti ije. Mubunge wa gicigo bunge kia North Imenti Raim Daud ni aririte rwaria ruria rwithirite rukithiuruka rwa kumuita gitene akiuga atena thina na aregani bawe akiathira Mwankira kagitene ka gwita mubunge botiombeka kurikithua kila constituency ama kwa inchi lazima kuna upinzani haiwezi kukosa na kama hakuna upinzani unajua kazi haiwezi kuenda vizuri hiyo ndio mzuri ina keep everybody on his toes 2013 to 2017 nilikuwa kwa committee ya Constitution Implementation Oversight Committee CIOC hiyo ndio ilikuwa inafaa iweke taratara ile vile itakuwa mtu anaweza kuwa recalled lakini the same paka leo haijaletwa bunge ndio iweze. Akiaria Nkurukina ugete minister wa kigina nthigurune John Mbandi gakwenda kuangaratania thirikari ya Kenya Kwanza arina muoroto jwa guchwa giti kiongabana ndene ya county ya Homa Bay 2027. CS Mbadi anatuenjoy. Kwanza ningesema yeye anataka kuangusha hii serikali. Shauri anataka kutoroka kutoka kwa hii serikali, anataka kwenda kutafuta governor vile alikuwa anatafuta mbeleni. So hii ni mpango ako naye. Raim Nkurukini ataririte kwina kigina gya kung'ana kira kiathuriritwe kithomo kia utheri kire chukuru cha primary na kinya ingi kire secondary. Pesa ya budget ya free primary education is there. Free education is there. Unajua anasema pesa haziko. So atuambie ile pesa ziko hapo. Unajua budget inaletangwa na treasury wenyewe ndio wanatuletea budget. Ndio tunachambua tuangalie ni nini inafanyika. So Mbadi is not telling us the truth. Pesa ziko na kama inafaa iongezwe atuambie alete supplementary budget tupitishe. Tungoje next year tuangalie kama itakuwako. Wakati haitakuwako ndio tunaweza kusema haiko. Ni arikiritie na mugambo jwa kuromba sibitari cha North Imenti gwitithirwa nkathe kenda kari bategete kuraja kwa mukirotu ngata bwogima. We need to upgrade ya Giaki na iwekwe hata madawa na madaktari Kinoru Kadhithi
na hizo ndogo ndogo zipandishwe zifanywe level 4 ndio watu yetu wasiende paka Githongo, wasiende Kanyakine. That is the issue ile inafaa iangaliwe. Raim akwaragia kire mubango jwa chanchamuka kire Wero FM 96.4. Maureen Kinya, Wero TV. Mimi I'm still in the race. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkiani aruguritie machindano ja ndwimbo gati ka machukuru John the Kenya na Chomba National Music Festivals mambura jaria zakarikirite chukurune ya nthaka ya Meru School. Gavana ni ajukitie kanya kugwata ugeni baria bonthe bakinyite Meru kagitene gaka akibaromba gukenera untwire bwa Meru na Kinya kujukia kanya gutariria uria thirikari yawe ikuibangania kuringa njeki bie wa bianthuki mbithi. Matinda jakathithirwa chukurune ya are ya Kaga Meru School na chukuru ya kuritaniria arimũ nĩyo Meru Teachers College. Mutuburioki ni agutumenyithia. Thiriro narua nĩrĩo machindano ja ndwimbo ajendene Kenya ja kwambia chukuru ya Kaga Secondary chukuru ya gwitana arimũ ni amwe na Meru School arangavana wa Meru no Mutumanto Ithinkia okai mugeni wa gitio mbwa mbere akiriguria karo giki. The 2025 Kenya National Music Festivals officially open. Agojo nonto babata gutigira nandi kwina ageni babaingi bakuja Meru akiongera nonto bathirire kuonekana twena anto baraba liongete Meru anto zaidi ya ngirima nere ana baskuru arimo sponsors na guardians na ndirenda kwira Ameru mwathani na turuorerete Meru yetu na ruorete itharimo. I just want to say that this activity covers pre-primary education, ECD, up to university education, including TVET colleges. It includes teacher training colleges, primary schools, secondary schools, all of them. Tunaelewana, lakini vyombo vya dola viko ange, viko imara, viko shadidi, vipo tayari usiku na mchana kuhakikisha kwamba unafurahia kuwa Meru. Lakini ukijiingiza madongo poromoka, ujielekeze Danguloni, ukashiriki tusiyoyajua ya kupata ya huko, basi msalaba ni wako, sisi hatupo. Let me humbly say that we are honored to pick Meru among all the 7 counties to host this event. It's not easy, it's not simple, but you made a decision with your team, and I can assure you we are going to support you in all whatever you want us to do. Kwa kakita gati kuraja atongire bangi banene bakethwa bakija kutikiri nyabo ibo kuingira ndwimbo iji irigeta na mbere ko bimwe biere kiri ntuko wikethra ci mbere ya kiumye kiu kingi na kinya kira kingi tukethra twina ageni tofauti bare chief guests by event ira twina cio tukethra twina PS wa education na arua kuri represented by the Director General Dr. Abdi Elias Barea tukethra twina Minister wa Education na Kinya Deputy President akeja kuruora celebration tukaribiete mwisho nara na finally Meru County Governor na timu ekwa na timu ya security tugaikia event iyi State House ya Sagana arakwithera kwina national presentation kiri His Excellency the President urawithera ari patron wa kiatho kia national level. The successful teams are expected to proceed to Kampala for the East African Music, Drama and Dance Festivals to be held from the 19th of this month, the month of August. Muthuri Murioki, Wero TV, Mutirio Kangangi. Narua tore kuria no kuigwa unganiri ne ndwaria chia siasa iria bari na cho cha 2027 no kuigwa unganiri ne ndwaria chia siasa iria bari na cho cha 2027 kiri SMS hayo Wero TV. Siasa za 2027 kuletwa mapema ni kinyume na sheria ya Kenya na haisaidii wananchi kwa sababu sasa ni wakati wa kufanya kazi kulingana na manifesto zao. Ni Munene Kadheri kuingenwe kuuga mimi ninasema wale wanapiga kelele waache hiyo maneno. Sisi tunasema
tungoje kupiga kelele tukianza kufikia wakati wa kupiga kura. Kaguchokeria nkatho cha mwanya ayo wewe tanambe na kwaraniria na bautuko kurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mutandao jetu ujwa Facebook ugeta kuraja na ntunga kuonia uria kariba ntere cha karani marimanti bethirito bakiria thina kiri gwita ngendo indaja kuchwa ruji. Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi ya kuna maguri ja mega turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro nuntu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo kwa tiogeni. Tijire na ijita na muchamo jo mweru jo muthongi na jo gutomo kaiguo maririte njaburu turi na mutujo nkima na kinyajo ankano jo kiwango kieguru kienda kumathira nje kura kubatere mutujo nkima jolea ijotigaira nkima ne emboro enjero buru na iri na nyiro ya kungana na chochabati na mandazi cha mutujo lea with flour chidharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo reranje ya kunaru na lea nuntubia kurabionde ni bituwe jagarigu utureta amwe na gutukuri mutujore ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubukojo waku niuntubwante tonkuruki turingire thimukire 0117 171 717 Lea Premium, nurturing the world. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimo kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma kiribangi nio exchange programs nitugwatanira na kambuni mwanya gutigira alitobalikanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto ili ne into bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia alitwa libraries na recreation facility ulinganje kithomo. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got.
Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Bago chiedra maigone za mushiari beba nini ontomo mwene bubo kuoneka kumira bonene. Bona mushiari kanyumba ika single room. Enana batano. Ringono shiana baba kwe na mondo mwe okumira bonene. Okea. Akakuwa ananipea lift. Tulipendana tu hivi sababu hata sikuwa anapata vitu zingine huko. Inge bana baba benana ende otorone bokuoneka ko baruguririe yukurengi na bachoka shukuru. Tai ukangangana ndome. Ni mamangu tu alinipea nguvu akaniambia tu niendelee na shule. Ana baba bathomana ana bao kenda ana bakura kwina bangina na kinyako bebaniria na mwenyangi ore batigirwe nturene. Okere mushari adhamba ya mwana we akamuike na ndendekia ako hapa shule tuko na yeye tunasomanga na yeye hapa. Watanira na mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare kuambira Jumatano eje Nteto na Weru FM na Weru TV nikire rogonoro mwanya mondo neokea. Ngechokera na Nteto nkurukia kariba karani ntere chia marimanti ni batarirete kagita gakomo kareaba gukurukira kumania na wagi bwaroje rutheru rwa kunywa na gutumira bareathira gwita ngendo indaja kenda kuchwaroje kuingia mabatara ujagitumi ontuko iromba rya nandi ne kirithirikare bakiuga wagi bwaroje kinyane bukwangaratania bonene kithomo ntereji ari aritoba jukagia mathaja mainge gwita gutaroje. Paul Kabethe hari na rugonoru. Nakari bagituma wa dini ya marimanti utuka mwankama waranthi warungura kirima gya Ntuge araba kerebu gite kinyamara kinene kirabendere gukurukira nterini wagia bwaroje ikolo beto muntu aregio taroja kathithia mathama eri ukugambua kwibungia thire lakini ontu bakagita ka bontu babo gwikuraya into matokuwa no ntikuraya kata roja tuletere no ntikuraya kwitu kuramba twenjera roje goko na tigo tothira thina tababa ngi wawe yanjira ruyi maragiti magurio makwenja roje twara maumenjo makwenja roje makamberia sabu unit eno yeto ya magarini na gituma lakini amwe nogu toti yajira ya kurukania na barabara nderi totimi abo ya thire no agatwegirwe koya ende gukurukania tweterete tukenjera roje kwana munde tore gatukunyamari roje kwenkoro kiba kerebo gite thirikara kaunti Tharaka Nithi bagurire maragita nkutho kinya ya kwenja roje kiriogo ende boya ukoba gatura kuthugura roje wa nkuthe na kamuthanga ukiririkanaga bo ibarithagia mburi roje tuonaga uko itukunyamari roje twethi kugira roje kirimani gya Ntuge gwa rukunyugwe magone iruto kuthiko iruto kunywa nontu utie bonge tomba kurutha kukurukira ndene ya thire ya twini ondene ya roje uku atherete naga na tumirite mbinu cionthe watuika gweno mutheru nontu bakwaga roje enu ni athina yinaga kapisa anagwana muntu akaribu ega kana kirete bwega kana boreta tuguo twake twathera na effort yake iraombite kurutha kengona roye ruru agaira mbare yao ende mono kirithirikara kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira Governor Onesmus Muthomo Njuki thirikari ne tutethie etwikira roye tani ndo theta mbiro ndingande civil engineering department yenu ya plumbing na itokoria thirikari batwikira roye naga na tigo toigo twena roye naga toro nyunyagira kubere tanto babangi bana inyagwera ina to tamere tato tikwana gwera ndeta nionko thiria mieri karibu ethatu agu ntona gwera na indeketie skuru na aturirikane atwegerwe kiao atwenjere no aroje guku no ntoro ro thimoko tukirigagira tukenjerwa miankeretiganira mwanka watweka tutiona roje guku kogu nkuromba ndene ya thirikari ngabana wetu Muthomi Njuki twamuthurire twira guko agatora roje mitongi tutiga mata mitongi kaire lakini twathi kuithiria tukona thina icio ciongerekire nkuruki no tutikuona roje guko katukunyamara keripotera Weru TV kuma Ntere Tharaka Bitwa Paul Ogwa Kabethe.
Hakariba gitone wodine yankwene South Imenti ne bataririte wagibwa stima tayo thina iria nene buru irumirite ntura yeje bakioria mubunge Dr. Shadrack Mwiti kuririkana wirane bwawe kiribo kiri kampeni cia mbere ya ithurano bya 2022 bare athirani bari na wirigiro bwonene muno nyuma ya Rais Ruto kuruguria gituo ya kunyagia stima kia Tharu. Mutugikare na Nteto. Baba ni akariba gitone bakumanture ni Atharu andini yankwene bala bashumirite kone kurega kunganirwa kwao ni wakubwa stima ntereji bakiuga nkuru kianja mirongo ere chatigirwa chitena stima na bodha iji ne mundu ne baturaga bakiuga wakibwa stima ne botumete na bao kithomo kiangaratana urimi na kinyameshe yao tekiraje kambana ira stima kwa biusasa ndaboria bamiri obandi distance mwankari ani barire thina batithomaga bamwe bagwaturinyara nje cia metho ikwaga weru bakuthoma ana betu barire thina kuthoma batithoma bare baingi beta skuru bakengo tutina weru kinya ng'ombe chiongo turarogitanga marian na kibanga utengo gijeu twina generator imwe chieria lakini twegura beteroli turamira mina njira gwitia na kwinama nonto ba beteroli ni akariba rabaugite mujumbe Mwiti kagite ga siasa cha mwaka jwa ngiri jire mirongo ere ne jire abaete wirane atajo kyobisi akabekira stima nyuma ya ntuko mirongo kenda wirane bora baugite botojo rimwankira narua na bakiuga ni batete witekyo na wirigiro na mujumbe ojo na mwanka thai miaka iri kuthira na nusu no tikyo tuona kwa batu twagite imani noe nonto twitete na mbere twithangika bwagwika weru ne mwanka jojo mutongeri wa mugongo Rais William Ruto na renture neji Atharu kurugure gituo gya stima nethira kinya kirugure makingi ja stima cha lastima rende bakiuga gote weru makingi ne jaka matiro jonde na batije jetreko gitumi baigwa nkoro chao chune kangi na bakiuga ukeja kwithira batena stima bate kuona gitumi gituo iki gya stima makitha ginture neo no tugite kubatethia vejeto korokia station ya power makingi jajera na ya turombe kumbona na bai na otijo jaro ijara tere yonde twerwa tujite kwanjwa kia metho tukena na tukena twirira ba station ere ajo ucu ni umenya no Atharu ajo ucu nitutige kuga ne uciumite ethe bara be kuraja iba gwikirwo bare kuraja ri tio turi amwe nacio ri tukona weru bwacio turi au muthiene ni mukana kiri mujumbe Mwiti atekethira mwankene jwa ngiri jire mirongo ena mugwanja atethira ri kubankaniria stima nja ciao na menye gote kura bakamwa bakiuga kiri siasa nthiru bamuringire kura ni untu ni mutori wao baijina bakimenya gati akabatethia indi bakiuga thaiji tawa chiankanaga kwa echa stima na bobare aturi ni mundu ne bare wawarega kipindi giki akiagweta miaka 5 au ange kipindi kemwe giki miaka 5 nonge tukakura kuma Atharu nkwene gicigo mbunge kia South Imenti nke report rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Hakariba kithwene wodini aruirirwa riera ni bataririte kinyamara kiao kumania na gutabarika kwa barabara ntereu bare athira kinya nyuma ya kwaraniria na MC Felix Kithinji Ntuo guteta gari ari ajukua kuthia ukamati na kinya ugendi mathina jaja ijabatindikite mwanka bambire kuithondekera barabara na njara ciao iromba riao ni kirithirikari bakienda kiriro kiao kuthikirwa Kakimuteki ni agutumenyiria cio Akariba kithwena wa ndini aruirirwo arere bakutheti guteyanirwo kwa thirikari ya kaunti ya Meru araba kuga barabara itigukurukirika guntu ko mwanka berutanire kwiruthira njira na njara ciao kithwene kuri barabara kuri antu gutwikia kwa gweta kwa Saimo na barabara ite kugiteka nonto bwa kigurukira kirio tura nto Saimo ga twengere mundene jwawe nonto itere mundene jwawe tono tutumia gwitira na iturenda gwikirwa makingi ya stima na tutujona tutetomba wikiro ni tukwenda kuruta ngugi na tutekuthithira ntumba kwira barabara ni twiki na ndi turoria atiri bato tubatiri gwithira twiba na barabara ye ne akaunti ne batiri kwithira
imwe county nande turoria atire itukwenda kuthithirwa barabara eu nikenda batu tukomba utethuka ntuba Kithwene tutumba gwagara kigurura gurite tutumba gweta ndeba Kithwene na bikibiki imwe nyinge ikura kigurune ikara miko agara kiguru na ntubwa bakwithira igitwiki tutikona aratumira kuma twaurire muno tutona aratujwenderia no tutengari umbo kuruka uju kinya tukeja kuona thina kari ndeze twina thina no tuba barabara eze twetera anene betu tuteja gwitikwa na ruo tuga tume kaire tweje twithithirie njira eje itwire thire tindene Kithwene nonto ne gitura imugu gari chwagara kurukira kana chitutetheyo ndeje ngiko turetera kwa matinto byetu ya chukuru kana yatukoda wakatwaka nyamba chietu ere njira eje ne tukeza ntura riumba kugitira aja etwikinito binja kuna rwetu na mankatumira tingwa tutinda wikira maiga no getha ngari kana kurukira ara gakurukaira turetera bila tukoda kuretera athimi stima lakini ntubwa kwitha njeni twiki tutamba rori charema kubitana kurukira ntwasi kwitha turetera kimba kura stima kuta tumudu kuma kopasima watu athimirwe monki toba kweja nonto njira ni twiki ikingi bieja naru atumarete tuthithia barabara eji yo tusumbura miaka mingi na nyate yake kinya mbere kingine kire itwagirita ngambio nyingi o wananchi ba twagita barabara igitara Karembe lakini wa Karembe na giro gya tweja twikira karabati lakini uri gutukurira ati utonoka ejira atiga twandi aturake akwaga kabioni na mwanka naru atigane jitana engineer iromba rende kirengaba na mutumanto ithinkia bene MCA wa guntu goko kithinji ntuba menye bura bomba kutetheria karibaba eto na ikingi tureterithie stima rori etomba kwagara na ndato chiumitie na ndato riuga ito buru baigwe kiao beje patwekera no maiga nyethra to gwekira kirinya gie kinene patongongere maiga kenda barabara yetu mba kubua tumba kuona ukurukira tukudi ngavana kana MCA inaburi mankatha iji tukuthangika twe antu Kithwene tontu twathangika ntuki nyingi gwitwira tukukeja bukaja mbo tukweja uma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Minista wa Oritingugi bwa Mwingi Geoffrey Ruku ni arombete Aritingugi bathirikari kugwata mbaru timu ya mubira jwa maguru ya Harambee Stars na nkuruki na njira ya gwikira jesi icha timu iji mweri juju junthe jwa inana niyo ndi mitetho ya guchwa nchamba cha Afrika niyo CHAN etete na mbere. Rita Mwaniki na Nteto Eji. Leo taifa yetu ya Kenya iko na bahati kubwa kwa kuwa we are hosting a continental occasion pale Kasarani. Kenya imepata bahati to host all teams of Africa kwa ile ambayo tunaita CHAN, and so that we can be able to support our national team Harambee Stars. Mimi naomba wafanyikazi wote wa serikali, all the public servants across the Republic of Kenya, to support our team, to be patriotic in supporting our national team, the Harambee Stars. And we can support them. We can support our team for this month of August kama tutaweza kuwa tunafaa ile jasi ya Harambee Stars katika maofisi yetu kwa hii mwezi ya August ama ya 8. Kwa hivyo kama wewe uko na uwezo ya kununua jasi ya Harambee Stars, wewe ni mfanyikazi wa serikali ya county government and national government, isipokuwa the discipline forces, that is the police and the military, wale wengine wote, the public servants, including the Judicial Service Commission, even those who are in constitutional commissions, all those who are in public different ministries, tuweze kuanzia kesho tukienda kwa maofisi yetu, yule ambaye ataweza kuvaa jasi ya Harambee Stars, you are free to wear jersey of Harambee Stars in your office for the month of August, ili tuweze kusupport our team, the spirit, the winning spirit. Tunataka ikuwe na Harambee Stars kuanzia leo
mpaka wakati tutafika finals, because we must be patriotic as a people of the Republic of Kenya. We must be patriotic as the public servants of the Republic of Kenya. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni amukirite gikundi kia ekuru wa biashara kuma Meru baria bakinyete kwa wenja ntere chia Irunduni. Kindiki ni ataririte mibango ya thirikari ya Kenya Kwanza ya gwaka thoko nkabo Meru, thoko ya Gakoromone ikirigirwa kugunika na kigina kiria kinene nthigurune yonthe aria ikwirika kugairwa milioni 800. Unajua ya kwamba 2019 barabara nyingi hapa Meru na Tharaka Nithi zilikuwa zimeanza zikasimama. Hata moja yangu ilikuwa imesimama hapa, saa hii ndio nimefufua. Nimefufua tu saa hii tu ndio imeanza kufufuka saa hii. Si mmepata tractor hapo kwa njia? Mukirudi after 3 months lami itakuwa imepita imeenda hivyo. Kwa sababu hiyo contractor tumeleta hapo ni ule wa fire noma. Sababu huwezi kuwa deputy president na hakuna lami hapo nyumbani. Sasa ndio sasa. Ama namna gani? Na kama sio sasa? Meru hoye! Meru hoye! Hapa Meru County hakuna constituency haina barabara imesimama. Ni kweli? Na haikusimama last year, haikusimama the other year, ilisimama 2019. I am aware those roads were started around 2015, 2016, pesa ikaisha, 2019, barabara zikakwama. The good news is, kwa sababu uchumi sasa umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, tuko na pesa, tumeanza kulipa makontrakta, kurudi barabara zetu. Mimi nataka kuambia in the next 3 to 6 months, I will make almost 100 trips hapa Meru kurudisha makontrakta wa barabara zetu ambazo zilikuwa zimekwama. Nakuja, naangalia soko, nafungua soko ile imemalizika kujengwa, naingia kwa barabara, na inspect, naenda naona hospitali vile inaendelea, na inspect 2 terms. So that is my job. Na mimi nataka munidai. Siku ya campaign ikifika, nataka munidai. Mniambie wewe jirani yetu wewe. Tangu ukuwe deputy president katika hii constituency yetu, tuonyeshe umetuletea barabara gani? Tuonyeshe umetuletea mradi gani? Ama namna gani? Na wale wengine wanapiga kelele huko kwa sababu hata wao walikuwa kwa viti kubwa kama hii yangu. Si watakuja hata hao? Na wao waulize siku ile ulikuwa na crown, ulileta mradi gani? Sio ndio mashindano tunataka? Kila mtu ajitetee na kazi yake. Mimi nitajitetea. Mimi siwezi anguka mtihani. Mimi nitajitetea na kazi yangu. Ile nitakuwa nimefanya nikiwa deputy president. Hapa Meru nitaonyesha matunda ya kazi yangu. Umesikia? Lakini hata wale wengine pia watuonyeshe kazi yao. Ya Tharaka Nithi ni bethiritwe bagikinyaga runene ya Rais aria bekite muchemanio na Rais Ruto kwariria mirandi ya witi na mbere kaunti neu. Rais nekite wirane Bwanda Gataya Nithi gukinyanirwa mbere ya ithurano bia 2027 akiuga mutaratara jwa uwezani kandarathi tukambiria ruju amona bo mirandi iria kaunti je ebangiri kugunika nayo ne amwe na waki bwa thoko kirisigo bunge bionde bio bithatu mirandi kathumba ya roje ugwatithania bwa stima gukurukira last mile connectivity barabara kathumba na kinya milioni 100 cia gukinyaniria waki bwa mbunge ya kaunti yu. Muliniambia mahali tutakosania na nyinyi ni the bridge. Si muliniambia hivyo? Muliniambia hii tengeneza hii ni the bridge ama tutakosana. Na nilisikia. So hii ni the bridge mimi nitatengeneza. Mnanisikia? Hii ni the bridge mimi nitatengeneza. Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, lazima nitengeneze hiyo bridge. Na hiyo bridge inatangazwa kesho. Inatangazwa lini?
Mkiona mkifuatilia katika vyombo vya habari ama ile procurement, we are starting procurement ya Nithi Bridge tomorrow. Na sio kwa sababu mmekuja hapa, hapana. Ni kwa sababu mliniambia iko consequences. Si ndio? So hiyo bridge tayari tumefanya design. Mimi nimeangalia mwenyewe, hiyo design iko sawa sawa. Sasa itanyorosha hiyo Nithi Bridge, badala ya kupiga kona kona ndio watu wanazama ndani, tutanyorosha vizuri. Sawa sawa. Na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki kesi na nyinyi. Ama namna gani? Mimi sitaki kesi na nyinyi na wale watu wengine. Hiyo nitamaliza, kwa sababu ni kweli imeleta hasara nyingi sana kwa watu wa Kenya. Si ndio? Si imeleta shida mingi. So it is a very expensive bridge, but we must do it to save lives and to make sure that motorists, passengers and people using that section of the road do not endanger their lives, and we make sure that there is a safe bridge for the people of Tharaka Nithi, the people of Embu, the people of Meru, going into that whole section of Kenya. Ngatho cia mwanya yogo gwatakanyaga kuna kugwatanira na bautwe kirinteto chieto cheru thithatu ngakwendera utuku bubwega ritwa ni Maureen Kinya, monanirio twa mathithio ni Purity Richard. Good night.